Reka Liujiang u centralnoj kineskoj provinciji Hunan zasijala je u veličanstvenom prikazu vatrometa tokom 17. kulturnog festivala vatrometa u Liujiangu koji je otvoren 24. oktobra. Središnji događaj dvodnevnog vizualnog spektakla bio je 6. međunarodno takmičenje u vatrometu koje je okupilo 6 elitnih timova iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Mađarske, Belgije, Švedske i Slovenije. Grad Liujiang, poznat kao kolevka vatrometa u Kini, ima impresivnih 431 proizvođača vatrometa koji zajedno proizvode gotovo 70% ukupnog kineskog izvoza vatrometa. U saradnji sa lokalnim kineskim dobavljačima i ekipama za montažu, gostujući timovi pripremili su maštovite i zadivljujuće pirotehničke prikaze. Svaki blistavi prasak prenosio je temu harmonije u različitosti, prevazilazeći kulturne i jezičke barijere u slavljanju univerzalne strasti prema lepoti i umetnosti. Pored vizualnog spektakla, festival je poslužio kao živopisna platforma za kulturnu razmenu i međunarodnu saradnju, podstičući značajne veze među učesnicima iz celog sveta. Like a second dream. My first dream was already 12 years ago, so it's a dream that come true again.